Kurdên Êzidî yê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dimînin. Arezûyek bû peyda bûye ku beref welatên Ewropiya rê bikevin. Heta niha 15,000 Kurdên Êzidî xwegehan ye kempên Bakurê Kurdistanê. 3,000 ji wan jî diviya bi aşkirayî sinûrên Tirkiye û Bulgarya bibezînin. Lê heta niha rêk pê nehatiye dan. خسارتي و یان ضررت کوي پیکوین هکا جهان خوین اولی جهان خوین پیروز شون مثلا گلک تشتاول شون خو وهیلن بس سرکفتن ابدسی خوجیوتینن که بگهنا اروپا او هیچ نبی زارو کدوان وب آرامیل و دری جیانکا خوش بنصر Civata Ruhani ji bo ayindeyê wan Kurdên Êzidî yên divên bigehna welatên Rojavayî ji sîhê şeş 2015 beyannamek arasteyî netewên yekgirtî kiriye û çaverê bersiv danê dikin. من نامک وکیل یاوری کری بو بانکیمون کو هاریکاری خلقی بکن هاریکاری بی 15,000 ازدی بکن ویل ترکیه یان بنا بر الامان درباس کن و بنا ولات اوروپی یان جی بوان جهه کی امین ببینن کو بشین بجین تیده جیانا خود درباس کن یان جی اگر بین کردستانی بلا کردستانی دا بوان امانت کی بدنی صداصت بلا امانت بدنی او خلق دی چت یعنی دی وگرته ده Çûna Kurdên Êzidî bû dervey welatî di navbera waqî û çavlêkirinê da welê hatiye ku nebtine genç belku dê hemî temena da bîte xastekeka serekî. Vêcarê me welatekî azad heye Kurdistanê, me pêşmergekê qehreman heye, kurê xelkê Kurdistanê ne, birayê me Bisilmanin روحی خود این سر کفاده سی خوی بروانی جمعت کن دورید ما آزاد کن از الوی باوری ما وید جرأتک هوا سر آسته سنبلت آینی جی و سر آسته کسایتین جواکی جی و سر آسته کسایتین ادناف مؤسسات سیاسی و پرلمان دجی شیرتک باشل وی خلکی بکن بجن وی خلکی اف چاولی کرنا دربدریه و زیدبوناوی تنه زیان و ضرر ازدیات ده هیچ خدمت پاشروج ازدیا ناکه. Nêrîneka diya Kurdên Êzidî li hember kuşkirina xwe ya bikûmewe ku ewan çaverit kir di demekê nêzik navçeyên wan aram bibin lê navçeyên wan lê wî demê wan diviya aram nebûn. Beşek ji Kurdên Êzidî bi desta û wirêka beris li Şingalê şer dikir da ku mezarê Şerfedîn nekevîte berdestê çekdarên Daeş. Lêşniha da piştî nîmçe aramiyek tevaya başûrê Kurdistanê jî vegirtî ew bixwe yê ax û cihêt xweyê pîrûz têlin û bi komberef welatên biyaniya diçin. Karman Elî Rodaw